sabahların aydan bolsa, oşonda üçüncü bölüme geldik dostlar. Üçüncü bölüm. Hazır eme. Birimlik ayu. Sizler kanымен айтып koyayım, kançakça sizlerle sürüğünge geldi. Ayu Holding'den birimlik ayuga 5000 som. Şoro kampanyasından Almaz Egenbergi'den $100. Neler akçalar bizge geldi. Tak что bugünkü жақсылар hareket kılırlar. Sürücülerler sizlerden canlanışlar kalmaya kalmasınlar. Oy, bayağı böyle kuvanış. Ay, bugün kuvanış nasıl işlerden. Bugün özgeçe işlerden. Oynat atkan kuvanış. Ay, garip pek yetti javuşkan boydan. Kuvanış çıkalar meken çıkamaz meken kuvanış emektaşına. Öpür verdi. Emektaşına verdi. Geldi. Çıktı. Seyit bir kayra çıktı. Puanı çaldı. Birimlik ayı komandasının oyuncusu Puanış'ta. Kırgız'ın Çokmarık'tan önündeydi. Kırgız'ın kağıda saltık gerek olsa tartıştığındaki özgeçeli Kırgız'ın. Bu dünyada Çokmarık ağız oldu. Ceke. Çeke. Bir oyuncu ayağına seyitmekten vardır. Bastı. Yaklandı turgan Kıvanç. Bugün Seyitbek bilen Kıvanç Öpöten'in oyun görgözlanacak. Ayan
Ötkör berdi. Joki'ye. Joki'de. Ay, qanday bo'lar ekan? Что это ты? Птичка назад? Ketdi. Antuma komandasidan vaqt. Alfa sürüven hareket kılaşak. Bolaşan şekilleri özgeçeligi. Mına şu Simonul aramızda alğaçkı filmine tartıp çıkarsa, mına şu Gökbörünü, Erenberdi'nin el oyunu Gökbörünü özgeçe dereceli salıp, en başka ideyasını götürüp çıkan şu bolaşan şey ağız bolğun. Bu 95 yıllar baştalgan. Ağay tuğanlar, keyinki monlar bilip algılar. Ошол эрежелердин баарын иштеп чыгып, теңиз бишекей өкө, болашам шийип алгачкылардан болуп, анан кийин буларды колдоп сүрөп кеткен мына белгилибиздин өкүлдөрдөн ишкерибиз Аскар Салымбеков болгон. Ылдый жактагы билесиңер, биздин ылдый жагындагы жолдо ошол Аскар Салымбековдун күчү менен жардамы менен ошол жердин баарын түздөп, өзгөчө бир оюн аякчасын курдук эле. Ошол жерде мына 96-жылдан баштап ушул болашам шейиттин идеясы ишке ашырып тегеришүүгө иштеп чыгып, андан кийин Салымбековдун жардамы менен, андан кийин мына мени чакырып келдилер, 96-жылдан баштап мен дагы ушул комментатор болуп жүрөм. Андан бери канчалаган жылдар өттү, өзгөчө убакыттар өттү. Бирок бүгүнкү күндө болот атаган мен Аскар агаларыбызга чоң ыраазычылык билдирем. Темкене да чоң ыраазычылык билдирем силердин атыңыздан. Себеби мына Көкбөрү бүгүнкү күндө өзгөчө толтуруп турган убагы. Андан кийин Көкбөрүдү өзгөчө сүрөп кеткен жигиттерибиздин бири бул болот шер болгон Көкбөрү эл аралык федерациясын ачып, Көкбөрүнүн дагы калыптанышына дагы өзгөчө күчү башкон болот Шерниязов болчу. Андан кийин Муса Кырмыкиев дагы бизде ошол федерацияны, Көкбөрү федерациясынын президенти болуп иштегенде дагы бир топ жакшы иштер болгон болсо, андан кийин Канатбек Исаевдин убагында дагы бир топ түзүктүү иштер ушу Көкбөрүнүн өркүндөшүнө көп салыптар баштаган. Эми бүгүнкү күндө мына Көкбөрү федерациясы, Кыргыз Республикасынын федерациясынын жетекчиси болуп, Илмиянов Икрам Саттарович бүгүнкү күндө буюрса жаңыдан шайланып келип, федерациянын президенти болуп, ишти сүрөп баштады буюрса, дагы Көкбөрү алгалайт. Мына момунту силерге кызык оюн тартуулап турган бир башталыш жөнүндө мен кыскача гана тарыхын айтып өттүм достор. Ургуткан улаңарга да 2000 сом акча бар. Биримдик аю. Эгер улатыган болсоңор жакшылап аракет кылыңыздар, силерден жакшы бар азыр. Құдай берген Чоқмановтың жақын елесін аталған өзгеше ойынның 3-ші бөлімінде Клаус бұйырса 12-ші минутаға кетті уақыт. 12-ші минута.
Bahçede Ormanda Namazı'nın Tokat Komandası'nın Kaygazan'ın köyünde Jatatı'ya verildi gayet oyuncusu aldı. Qanday bo'lar ekan deb Gulparoz Qarachiqanday harakat qilib Tayg'azonni g'atib qaytarib olgan Ultima komandasi biroq aqirib birinchi Ayu komandasi o'yinchisi Tayg'azon ajaqda deb o'ylab tamamı çok suv chiqarishdi, jalda suv chiqarib qo'ydi, bir kiymanglar, bir jazo bermanglar, bir qaytarishmaylar, aqirib attı qarata jazo shay kelmay qoldi. Endi o'tgan o'tasiga suv İkinci yolumuz üçüncü yolumuz çakatlı güçmüne saklan kalmıştı. Birimlik ayı olsa kalman gelişince hareketli olacak. Prokurör odasından dostlar Ultima komandası. Takımımız üçüncü yolumuz kavağa babak balon baş kimin giyiyor. Başı kimi kaskası giyiyor. Birimlik oyuncuları Good,
шуулап өтіп атат. 1,5 минутаға жетпеген уақыт қалды. Ақшалай байгелердің сұрттары жақшы ойыншыларға, 4 командаға бірден өзгөчө тумақ, баш киіп, байге фонын болса білесіңер, мұқтаулақшыға Ақшалай байге, мұқтақта андан сырттар баш байге 500 000 сом, 2-ші орын 250 000 сом, 3-ші орын 150 000, 4-ші орын бұл 50 000 сом. Ошентип болса, бұл ойынымыздың бәрі қатары шешіліп қалды. Оқшойт, ақырында кетті! Ақырғы секундалар. Atlı yormanları, sınavşındayla Cengiz Mermanlı'da katışımçıları. Sizler de bugün Ulu Cengiz'in 78 yıldır oşondayla Ulu Cengiz'e arnalgan bizden Kırgız batırları Hüseyin Kudaybergenov bilen Süleyman Çokmort'un arnalgan Mendeş'in katışımçıları. Sizlerge bekemden soğuk kalığымен birge Şul Kökbörü Federasyası ardayım sizlerge kalap edildik. Densoğlukta, ıntımakta, birimlikte şu ödügöp veseverin isterim. Birinci baş baygemiz Döşbeliler jana 500 000 som akşamının bizning bugün kutkan ıntımak Talaş komandası. Sertifikatı bilen, diplomları bilen Akşalay'ına böyle kocaman ikinci orun 250 000 som Akşalay baygesi bilen jengip algan bul bizdin birimdik ayu komandası oldu. Baygeni tapşırıp koysun dep Prezidentlik Kengeşçisi Kökbörü Federasyası Prezidenti İlmiyanov İkram Sanaryevичке verelim. Akşalay Bayge ikinci ortadan 3 belgisi İkram Sanaryevich özü tapşırıp üçüncü orunda jengip algan 150 000 som akçası bilen bul Araşan komandası oldu. Baygeni tapşırıp koyuş üçün Uluttuk Olimpiadalar Komiteti Prezidenti Abdikerimov Şarşınbek'e
Töş belgine tapşırışı gazetin öptürgen öpüşünü veriyoruz. Üçüncü yorum 150.000 son akçalar baygesi töş belgelerinin Abdülkerim Şaşanbek, Kırgız Respublikası'nda olduk, Olimpiada Komitesi Prezidenti tapşırıyorlar. Mıhtı oyuncu olur günün oyunda.